Pentecost yang cile atu imam ambi de sumpanna pasianina ama minchana pasianina pelei tumak bilang sama. Haleluya. Pasianina ama minchana lei tumak bilang sama mana. Bang sila kami dia anong pasian yang cina pasian may sunna pasian dia na mama tua pasian dia na alung tamsuwa ombe bang wangile pasian na hinato leitu kubina pasian umen cila zong apian pina pasian pen kuwa a force anato nei donin umen aci pasian hoy mana ming dito hotel hina Ning dito lumusimikan sa nakong pinadingin. Hi Pentecost ko initete gina akasya kung tibo sa gina tua suka o kumindena tua kasya mun naseta ang sana ato minapasya pinta na atila sa kinadingina pasya nilay kumapol bigyan sa gina. Hallelujah. Pasya nina apol bigyan tong ama pinta na atila sa manina taglay soltat din mo yun ko makipan Pentecost ikaw sina por tikipat sinaya ko ko tikipat na happen pasyan nilay ko ba namgeto ito ama mintang sa kung kinay sa manina kam na anong pasyan at kinilin lay ko mapor bigyan tina ko por bigyan kasya mo ito gina ko kasya mo ito na natong bigyan hiso ka leon na order kita na napi na kimbol siya untuk na kumpul siya jual musuhide tayo na kampong kita sa kina atun tunang gambar na tuwa di ama kasya do pasyan di pang na to lungdam na tutang na patako na agar tayo na tuwalet mamaya lungdam na tuwa. Haleluya. Amen. Agar tayo na si Bongsong pasyan na at bebe na jumat diesel kita pasien non suite to bolsena chosega ko at bolsena asimo malo lungdam na tu tatan ko monai lung suite ama usotang ning lampi jogena ako agama kuiti kuitate mulo konte kanida nana tai ko koiwa atun kun na utambe ilungdam na tu tatan ko mongai mana ana umhamite Jesus salina on media ko Tuhan minta kata he. Amen. Kau lain tak acak dewa banyak cile. So tak tele nunjuk itu akas yang nunjuk nak. So kakaknya akan semua bang kita yang cile. Aneh ini nama bang kita kom lain lagi amain. Nama kita Jerusalem kuapan pagi kini lah mungkin dia Kaugin sa kapaw kapsiyang tumangatong hil. Pasyan na ama mintakak ilang sang mamamay. Ahisong ina kasyang lukok kinindog pina. Bako, yenko pa, kapay itong hanggang. Kamintak na lang itong bigden. Kung kaya niyo ulit pasyan, kung kaya katong yan pwede. Ahisong ina, nung na gende tating gende yung asin. Pwede tating pay mo pay na yun. Lungdam na gospel lungdam ini na kamciam na pang yang panang paling khas yang lokal na kada ngapon Jerusalem kada ngapon siya tayo notek dia nga Jerusalem ko pa may kiyo na notek dia nga kanggen sa kapang kamciam tu na ngapon tuma de suy na kay paileng mo dia di kinataw na din kuno niya notek sumasong khas yang tu kay paile kay taon na kakakong solinga sila sa kung pinagawa ng kakakong note kung pinagkahit man na kumakasyang kawan note kay neti. Amen. Amen. Tunin na itong pag-isupe yung tolong hello ilay kong mitotim kiluhan na kung yan sama mag-ama paya ahilo na ama taon na akasyang doon so kahit man Asia Bupe, inutang asum acuk lima. Kaya mana importi semua, mengalahkan porti Cina, minkan mula itu, pasien bukan dunia Cina.
pasien na sem na hi pasien ni na sem na Jesu kasi atun na lo na ura atun kidegi atun na sa atun ko pa mi ti ko kidegi walungam na tuwa na mi te lungam na ale se se na ko mi hasma ibinte pe ko mina pasien ko yang na ya Mereka cina ibiakin pai nale or hata or bikas ma iki up na pe pasien dei na kasi mo ni chilu iya pa to pasien dei na se pen kama kama so nale apa yang dei ma dia patta wode patta nai mane lungdam ma luti se na ande hala dor ka sam apite to ha na Yesus sang na pasien gam ni to di to para